Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Dinosaur Hunters 2019. Ovo će da bude prvi deo i vreme je da počnemo. Ok, ljudi. Ajmo da izaberemo. Ok, SC5, C5, ti si mali zec, ajmo prebranice, SC, P, E, C. Mountains. Ok, ljudi. Igramo sa nekim ovim čovekom. Bam. Bam, bam, bam. Idemo. Trči. Beži, beži, beži. Bam, bam, bam. Ovaj player. Piše. Pucaj, pucaj. Bam, bam, bam. Nice. Ljudi. Ok, da imamo. Nož. Nož imamo sad. Dobro, ljudi. Za sad je već dobra igrica. Beži od mene. Napada me, beži. Napada ga. Bam, bam, bam. Ok. Evo ga još jedan. Napada me. Bam, 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 bam. Roknuo sam. Dina. Ok, sljedeći nivo. Da vidimo ko je dinosaurus. Ok, da vidimo. Koliko dinosaurus, ljudi. Mini. Bam, bam, bam. Ako. Bam, bam, bam. Ok, idemo ovdje. And get bam, bam, bam. Ok, ljudi. Idemo ovdje. Imamo granate, ljudi. Što da ne, da li da iskoristim? Ako nisam vam, ljudi, ovo rekao, bacite jedan like i subscribe da vas ovaj tu opasan dinosaurus ne bi pojavio. Brojim 1, 2, 3, 4. Ako ste stavili, bezbedni ste. Ako niste, poješće vas ovaj dinosaurus. Bam, bam, bam. Ok, ljudi. Imamo granatu. Evo ga, dolazi. Tu. Kod njega. Bam. Ala ga roknu ovo. Ajmo nož. Bum. 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 Imamo malo Counter Strike poteze, ljudi. Ok. Još jedan. Izorešli smo ovaj nivo. Imamo pištolj. Dilophosaurus, ljudi. Gdje sad? Juri me. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ok, ljudi. Bam. Ok. Bam, 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 bam. Nismo ga. Ovaj ga juri, bam. Još jedna opasnost ovom igraču i meni je tu. Ljudi. Ljudi, ja bih voljela da kupim neko oružje. Ajmo, inako, izvinite ljudi što izlazim, ajmo da kupim neko što bolje. Ja imam samo
1813, pa možda ću kupim ovaj M664C. Igrat ćemo još jedan Mountain tu. Sad ćemo zameniti. Može ljudi. Mi smo taktično okrenuli. Idemo. Pa i mene će da me ganjaju ovi dinosaurusi. Okej. Čekaj. Bam, bam, bam. Izroknuli smo ga. Bam, bam, bam. Okej. Pištolj. Bam. Okej, ljudi. Bam, bam, bam. Nemojte ljudi da se plašite da će da vas ganjaju ovi dinosaurusi s novima. Ovo će mene da ganja u snovu. Ja bolje begam ljudi. Uzimam pištolj i rokam ih. Bum, bum. Okej ljudi. Eno ga tamo još jedan. Eto ti nas, nema da nas gledneš mene i ovog mog prijatelja. Okej. Ljudi, nisam ovo rekao, kako da nazovemo ovog igrača, tu samo se zove player, a pišite mi u komentarima kako se zove. Kako da ga zovem. Okej, ljudi. Ja sam ga odgurnuo. Još jedan. Ej, brate, tamo ti je opasnost. Bum. Ovog je iz jednog. Eno ga tamo. Napada me. Uzimaj nož. Bam, bam. Izrešetali smo ga ljudi. Ovog smo roknuli ljudi. Okej ljudi. Idemo. Eno ga je jedan raptor. No dobro ljudi. Meni se čini ovaj nivo treba da ima. Pucam je dinosaurusa ljudi. Imamo nož. Nož. Napadamo nožem. Hop. Bam. Kakve dobre poteze radim sa njim. Evo. Ovaj mu. Ajde, ti ga ubij. Idemo našu avanturu da nastavimo ljudi. Okej. Ajmo da uzmemo pištolj. Da imamo kako će da deluje na one dinosauruse tamo. Bam. No dobro ljudi, idemo sad u meni da kupimo nešto novo ljudi. Imam Slugger, Pulsar, PDR, Sniper. Možeš tu da ne.
SMG. Ajmo snajpera, ljudi. Mountains, igramo opet Mountains, ljudi. Idemo, ljudi. Idemo, ljudi, sve ovdje. Bam! Idemo, ljudi. Idemo, ljudi, u našu avanturu s ovim likom tamo. Puci, puci. Bam. Bravo, Petre, legendu. I vi ste svi legende. Pišite mi vi u komentarima da li ste i vi legendi i ja ću stavim srce. Ok, idemo do onog. Pucajmo ga. Bam. Ajmo malo. Bum. Osmo. Menjaj. Bum. Ok, ljudi. Smo šetali, ljudi. Ok, snajper. Sa snajperom ćemo... glavu. Jedan headshot. Da čučnemo, da li da čučnemo? Stegosaurus. Bam. Idemo. U hajduke idemo, ljudi. Zezam se malo, ljudi, sa vama. Jer ste vi moji najmiljeni fanovi. Zezam se, ljudi. Evo ga tamo. Ne znam. Bum! Bum! Bam! Ok, ajmo. Uzmemo ovo. Bum! Ok. I ovdje će, ljudi, da bude kraj ovog videa. Ljudi, nadam se da ste uživali. Bacite jedan veliki like i subscribe za još ovakve videa i čao!